hanya hai pati mung pati kha Hezamara ati polok khabanok buskango koyek mas romoi Bwrwiswk Bora bata habiano tinyai tini belakeno urnang laija Hezamara ati polok no thangnyai talarnani saitok laika yaglok police nai muthangrok bai lukurok belakeno urnang laija ngornuk makra mantrini bisinte sing oroni mantrino pujani sini pai thakjora phunbai tona bagai manu chungni chewei katal yapri रामनगर से पागली जाने वाले रोड पे आज विश्रामगंज तो रूटीन चेकिंग के दौरान हमने एक ऑटो को देखा और पुलिस की गाड़ी Chakri de night abo hinke boss sujuk no mista khedi Directorate of Skill Development Government of Tripura nang joton boe ke hakot makaham tu ye phai ha bo recruitment drive nang joton boe tu ye phai to 30 June ITI khwai ro 10000 slide for job vacancies to manufacturing technical trade hospitality sewing housekeeping trade bang man to nong 8 pass 10 pass 12 pass diploma ITI graduate phonong thong bo opportunity nang joton bo ye to application ungnai India ni phatarok tortor city rawo India ni baireo bo tongnai freshers tre experienced candidates rok apply kheye mainai ar bo eno bo opportunity no nang joto miss ta khedi nang ni career no tre phok tortor company yo snami lai onman bo e ang bis kaung rimo QR code scan khedi tre register khedi nang joto bo recruitment drive thangphuo Nini resume educational certificate tre original documents tinat ma ta pauladi inke nang joto nang ni calendar ma khedi 30 June 2026 ITI khwayo khaksang ha